ما شما را وشات که کنی عزیزم برات مظفر حسین سنت دانلود دفتره و تی پجاره پا گوشتارو کان بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. من مظفر حسین چابار نندو کا اور اصالتاً چاباری ہیں، بلوچستان ہے. پا بگوشی که کدی و چپه ما شما گوشندی بنداد کتک. میں رودخانی مسیر کے من انتخاب کو استارتی چی رمضان ماہا شروع بھی تھی، رمضان شپانا بین افطاری تا اذان عشاء میں برنامه ای بھی تا دوستانے مثلا من نشتے کے مسجد تو کا وقت سرود وانتا در مورد جلساتی کے من تشویق کتا امام مسجد یا پیام من داتگا کہ فلانی بیا متگون ملاقات کریں. اب مسئول جلسات مثلا میں ساتھ شاعر نیمن آبان خدا گونا ملاقات کے کو آئیو گو کہ یک صدای منی دستر استری واٹس اپ وشا ایشے بچے تاوے یا نا روشنی کو شرم منی وتی اما سرود کہ من مسجد توکا رمضان مایا بعد افطار بین افطار تا اذان عشاء مسمى وانتگا امی یک اما نندوکان ضبط کتا گو واٹس اپان دو پخش کتا ای بند خدا دستر است. ای بند خدا منو گو کہ ای صدا تایی کے مقبل گوڑا گوشی کہ مارا ساتھ شاعر تو کا جلسات هستن تو ای حساب ہے مالوٹ شما بیائے ای ہفتے سرود شما بوانے نیما ہنگ کو کہ من اسا ارادہ نہیں کہ مجھے مجلس بوانا بعد سے کہ من حسم نہیں سے کہ میں ایچو مجمع تو کا بیان بوانا مام دوستانے سب تو کو وانتا کو ای در کپتا ترغیب و تشویق کو کہ خدا نعمت داتا تو بیا استفادے کن تو آخر ما سنگ ہوتی دل سر ایر کو تو ہمت کو تو دیگه آئی اولی جلسہ شرکت کو البتہ من گوشتا کہ منی اولی و آخری بار کہ میں پیدا گا دیما کی شو تو ون تو بعد سے 4 ہفتہ چارا پتہ دیگی درخواست دیا بعد سے 4 ہفتہ پتہ دیگی درخواست دیا دیگی یواش یواش دیگه این مسیر تو که من تشویق کو بند خدا ترغیب دار رندا کہ ما مسیران مثلا سفر کتا مسیران تو که اکثر MP3 مثلا فلش کے جتا یا کہ میموری جتا اما سرودان وانتگن تے کہ مثلا جلساتان پخش کتگن ہمیں میموریاں تو کا ذخیرے بیتگن تو ماشین ضبطانی ذریعہ پخش بیتگن نی یک بدی من در ای سرودانی تو کا البتہ دید اشد کے مجالسی سرودن بد آنی تو کا ہر صدائیں اضافی ہو رہے لیکن دورا چے ابریں آئی صدا ہو رہے ای سرود وقتی کے گو ای صداہاں اضافی پخش بھی آ اشکنو من کی چونکہ امرا بیتگا چندین نفرے آ اشکنو کامل نے اشکنی ہیچ وقت سرود ہے تا حد اشکنی تی اوزی کن و علت اوز کنگم ہمیشہ کے اضافی صداہاں ای سرودان تو کا اور ہیں خر ای میموری ہیں 4 دانہ کے سرودی ما یک آہنگی بھی مانی بھی نی آہنگ آئیے سرا چونکہ محنت بیتا آئیے سرا وقت دیکھ بیتا آئیے سرا خرچ کنک بیتا آئی کو شفاف سازی اڈ کنک بیتا ملتا پیش کنک بیتا آئی کہ مردم اما مسیر کے توکر کے رو گیا اکتفا کنا با اما آہنگ اشکنا گیا بجائے کہ اللہ واللہ رسول نام کے رکھ بھی آئی بے اشکنا ترجیح دیں اشیاء اشکنا گیا چونکہ صاف ہے ای خاطر من ہمیں فکر توکات کا یک درد من توکات کے پچھیا ای عظیم نام چو بسادگی رد کنک بھی اور پدا دیگی نیمگے مسلمان رجوع بکن ای فکر من توکات کے ای کھارا پچھیا مام متونے تمیزی حالت تو کا ملت پیش بکنے ای خاطرہ دیگے مکار استدیوی شروع کو تو الحمدللہ دیگے اللہ تعالیٰ کی اشتر توفیق بدن دلائی تمنا کدی بھی ماں بگندا حبیبا نبی جانے مجھے ماں بنندا نبی جانا چدی ماں بگندا نبی جانے مجھے ماں بنندا نبی جانا چدی ماں بگندا. واجه مظفر شمی الگو چه جهان سرودوانو کان کهند؟ قبلا کہ ما قدم ایر کو تگا این مسیر تو کا منی شوق اتگا نسبت به سرود میں وحدہ
مرحوم جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھا. فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد فیضان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. شرطترین سرودی که شما عشق کتک کجام سرود بودک؟ بهترین نشیدی که ما عشق کتگو مرا پسند بوده نشید عربی یا رسول الله و قدوتنا. البته منی شوق نسبت به سرود این نشید عشق کنگا چی انگه گیشتر بود و بعد به کمک موتی دوستانا شاعر مارا برنامه ها که ما ای سرود ہم عربیتوں کا ہم بلوچیتوں کا مکس بکنیں تو میں عشق نوکانی خدمت پیش بکنیں انشاءاللہ. شرطترین سرودی که شما ونتک چند؟ منی نظر چونکہ بنابر دلچسپی عشق نوکانی کہ مارا عشق نان تو مارا گندہ بینندے ہیں من نظر یسرب چونکہ آئیے شاعر موت چونکہ موتی دل ابر شعر انداز تو کو پیادو کو تگو عشق نوکانی خدمت پیش کتا. کندمن 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 وابا وطارا یسرب شہر تہا چوگروں کا نیوڑایا یسرب شہر تہا. واجه مظفر پنوکه سرودوانو کان شما سود چند؟ توصیه من برای منشدین جدید که کایا این مسیرتو که درست جی پیسر من وطی دل جولانکی اگو آئینی حمایت کنگا تیار چابار تو که مارا استیدیو هسته عباس میڈیا نام سر آئینی ضبط و آئینی راہنمائی در حال ضبط مثلا در دوران ضبط ہر راہنمائی لوٹے ما در خدمت ہے. بعد اسی کہ جائے کہ میں دست رسی ما در خدمت آئینی حمایت کنگا فقط بیان آیا یہ ما استیدیو اڈ کتا ہم وطی امکارانی کارا مثلا بکنے بعد ہم نوکی استعدادم دست بگرے. منی ہدف ہمیں بیتا کہ ہر چوک یا ہر جوان یا ہر کسی کے استعداد ہستے یہ استعداد دفن مبی یا اشتباہ جائی یا استفادے مبی وہ درست استفادے بھی اما اللہ کے ان نعمتی مارا داتا اما اللہ راہ مسیرتوں کا استفادے بھی اما اللہ رضا مسیرتوں کا استفادے بھی اللہ خوشنودی مسیرتوں کا استفادے بھی غلط استعمال مبی. یہ خاطر انشاءاللہ ما بدل جان آئینی حمایت کنگا آمادے فقط بیان تو دیگه محض فضا مجازی میں گونا رابطہ بکنا. سنت دانلود سایت باروا شما حیال چند؟ جاداری من تشکر بکنا چه سایت سنت دانلود البته اما مستر سایتانی که میں سرودان که اما قدیمه وانتگا آلبومه که اولی که روچانه پخش بیتگا میں سنت دانلود یک مخاطبیت به نام سنت دانلود که مالوٹش میں سروداں بطور رسمی چی بوتی سایتا پخش بکنے چی بوتی کانال پخش بکنے ما ہم احساس خوشحالی کو اپن خدا نی حمایت روز پر روز اللہ تعالیٰ نے ترقی بدن گیشتر توفیق بدن کہ ان مسیرتوں کا ما ہم وتی حصے تو کا تلاش کنے سرودہ آمادے کنے بعد دو دستی واجہنی تیم تقدیم کنے انشاءاللہ آئینی چونکہ سنت دانلود مخاطب تا حدود بازاں عشقنوں کو گندوں کو بازاں تو آئینی سایتا چی اگر پخش بھی تو شمی دستہ رسید بالاخره ما خوشحال میں. گوڈ ڈے گال آخری گپ پیشی کہ من باز
میں نتواراں دل جولاں کیے شمع گندو کو عشق و نکانا اہم چ میں براتاں چ میں گواراں چ میں ماتاں کہ میں توارا عشق کنن تو پسند کنا و دعا خیر کنا میں پوچھتا اچو سالے و مطمئن کہ بدون شمع دعا خیر نبیتا تا ای جائے کہ من مروچی رستہ منی حس ای بیتا کہ ای مسیرتوں کا بیان دگران حمایت بکنا اکسانے کہ واغن صدای ہا واغن صدای وشیں آنے حمایت بکنا مسیرتوں کا بیان جلو دید بیان جلو جام مجمعتوں کا بوانا مجلسان تو کا بوانا عروسی محفلان تو کا بوانا میں عروسی محفلان گو اللہ واللہ رسول نام گونا مزین بکنا گیشتر ای ہدف گونا مات کبتگا ہمشانی حمایت کنا گو شمع دعا خیرانی گونا تو مروچ مائی جائے رستگی و منی درخواست ہمیشہ آجزانہ کی ہوتی خیر دعائیں نسبت میں من کم مکنے بلکہ مزید گیشتر کنے و تمہ ہستا انشاءاللہ شما خدمت ہیں تلاش کریں جہد کریں محنت کریں ہم وقت نو کی کار دیں وہ نو کے طرز و نو کے ایدیانا انشاءاللہ و ہم منی ارادیں منی نیتیں دل قلبی اللہ شاہد ہے کہ تمام بااستعدادیں نو نحالاں چپکانا براتانا عزیزانا انشاءاللہ ما حمایت کریں گے اس سے آماد ہے انشاءاللہ دا خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے کہ تو مجنون دابا لکھ گئے شیراوتی اے کہ تو مجنون دابا لکھ گئے شیراوتی